Assalamu alaikum, hurmatli Чабан YouTube kanal görüşleri. Çapmazları Çaban akkaunттан ат души, чын жүректен ыстық саламда бүгінгі видеоны баштайбыз. Кийин видеоны көрүп аткан болсо башында эле түндө туруп мындай классты басканды унутпаңыздар. Себеби бул нерсени эскертпесем, көп адам баспай коет экен туугандар. Бүгүн 5 ноябрь туугандар. 2025 жыл саат 12 тегеректеп калды. Эртең менен кар жаап аткан. Мен кар жаап аткан аскычка бир видеосын жүктөм, ал бирок тикесинен тартылган видео болчу. Азыр болсо мына 1 саат 1,5 саат аралыгында кайра күн мынтип ачылып кетти. Толук ачылган жок, мындай болуп турат да, мына караңыздар. Биякта эле келип жайыт. Жагынга чейинки азыркы убак ушундай. Талалар ачылды. Тайган күчүп келди мына. Чып, өлтүрөдасың енді. Азыр ошол жака кичине бир аралап келели. Баккардын үстүндө балким видеолор зор чыгар дегендей. Мындайчы. Бұл жақта мен өзім дегендей анан дагы кыскача нерсени айтып өтөйүн. Кечээкү тайгандар жетпеген жок, жетпей калды болот. Жалгыз кубалады бирөөсү бир аз аксабат эле кечээ. Кичине бир-эки талап коюп ушундай максап жакшы калган ойлопту. Кечээ бирөө эле кубалады. Чөтүр. Анан айтайын дегеним, ошо жалгыз колап жетпей калды кичээ күнүчө. Бирок жеткен болсо, жеткен убак болсо мен могу жерге номерин жазам эгер жеткен болсочу. Анан желающийлер кармаганын көрөм дегендер болсо, ошо WhatsApp группа кылам, ошол жака кошом жазып койсоңуздарчы. Анан бирок кармаган болсо азырынча номерди койбой турайын. Талаган YouTube'га кирбейсиң дегендер болуп кой, жок ал жака киргизе албайм. Жеткен жерине чейин, жетейин деп жет туткан жерине чейин видео кетет. Андан дальше мына кызык болгондорго же Instagram кетет, TikTok'та да чектөөлөр көп, болуп. YouTube'ун бир ситуацияга түшүп чыккан, ошон үчүн өтө эhtiyat менен иштетишим керек. Ошону туура түшүнбөй кала аласыздар деген ойдомун. 10 мүнөткө жеткен жокмун. Кайра туманга туруп кетти. Аракка көтөрүлүш кыйын го дейм. Алыс кире турган жагым ошол жагы эле да. Узактарга жеттиңге. Ол жаққа да тұман. Тұман қаптап кетті, тұрып эле. Қандай болуп атат? Түшүнүксүз болуп, ошоға киришим керек эле. Деп көтөрүлүп атат, секин көтөрүлүп атат. Тұман бирок билбейм. Көтөрүлөбөй нар көздөп. Көтөрүлүп кетсе жакшы, көтөрүлүп кетпесе бир нерсе деш кыйын. Каты сүйлөйбүз. Көрүп аткан insanlar жайыраак сүйлөп отуруп көрөбүз. Деп тамашалап көрөй. Жан дүйнөмө бөксөм, узактарга качтым неге. Суук чуу эңкеледи экен, а? Түлкү чөөлөр эңкелеп калса зор болот. Буларды алышканда анализдеп туруш керек. Тайгандагы тажрыйба тууралуу айтып берейин эми мен. Өзүмдүн тажрыйбам, башкаларга эч нерсе дей албайм. Мен өзүм мынау күчүктөрдүгө лично ушулардын өзүнүн мүнөзүнө баа бергеним. Ушуларды кармап, арканкы караганда ошо алдыңкы наркынысы турат. Экөөнү кантип айырмаласак болот дегендер. Бирөөсүнүн куйругун буралуу, бирөөсүнүкү. Бирөөсүнүкү узун, учак. Көп айырмалай албагандар болуп калат да. Ошо куйругу буралганы айтам ғой, күчүктөрдүн эң кичинекей ошо болчу да. Алдыңкычы. Бирөөсү бир аз көрдү, жолунда сарсызы бар. Өзүм эркин алганда баргам да. Эң дадил күчүктөрдүн бирөөсү ушул. Эң күчтүү дадил эки болчу экен. Экөөнүн бирөөсүн алып, бирөөсүн бербей койгон. Анан чыгып келет, карасам ошо наркы алдыңкысы кичинекей экен да. 9 күчүк беле же 11 беле ушундай болчу да. Кичинекей болчу экен.
Анан ошо киндигинде крыжа бар. Ушу бир жакка кор болбосун деп өзүм алып алгам анан. Карайын депчи. Бир жолу уялаш кылып коеюн деп. Ошентип өйчү ана. Ошентип алдыңкын алгам туугандар. Уялаш кылып. Жана ушул көрөк иш көргөзүп атат азырчы. Şu görüş görgözü da maşallah da. No delе жакшы жаман эмес. Экөө бири-бирине уялаш, жардамчы. Бияктар колоттун иштери ачык экен. Колоттун иштери ачык экен. Эч мүмкүнчүлүк болбой атат. Эч мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирөөсү көрүнбөй калды. Айлананын баары туман болуп кетти. Кайра. Өтө тездик менен туман болуп каптап кетти. Алдым көп болсо бир 30 метр көрүнөт да. Алдым арасында 50 метрге чейин чамалайт окшойт. Жанакы аңчылыкта белге тепти отугандар, белге. Аңчылыкты белге тепти. Бу туман белге тепти мына. Эч нерсе көрүнбөйт да, мисалы, жерден колап кеткен болсо мен кантип тартып көргөзөм. Өтө кыйын. Өтө кыйын. Булар стартта эле болуп атат. Болгону деген жери бар эми. Туман жана туман болуп кетти. Кайтып көргөзөм. Наркы бет гана көрүнөт болду. Ыстык шамал. Ыстык шамалдагы эч нерсе эмес. Болгону көрүнүп турганда зор болот эле. Кар жаап келди мына эми. Туман онда күчүк жүрөт. Аптыңбы? Бугулатка азыр бир чыгабыз азыр. Кар өтө сонун болуп жаап атат. Карап эле отура бере турган болуп турат азыр. Караңыздар. Барып экен аз кайра. Жерден бир кирейин арактарда от түшүп кетет жок окшойт. Жок экен бир болсочу. Себеби мыналар келип калды. Бар болгондо нара киши. Жогораак чыкканда дальше нара менен чыгып кетишмек да. Ал жака чыгыш үчүн жол барбы жокпу деген жер бар. Жол бар болгон күндө дагы туман. Өтө тайгалак. Сараттын артык такаларын кактырып атам эле. Алдыга кактыргам. Артына убакыт жок эле да. Ошого азыр бир нерсе деш кыйын. Каягына салыштырып атам. Бияка салсамбы? Же бул жака салсамбы? Эки жол турат да, эки тандоо турат. Эми биягы жол жакшыраак наракка караганда. Биягы жакын. Тезирээк чыгам нары көзөпчү. Биягы узагыраак, бирок жол жакшы. Не кылышты билбей турам азыр. Ортодомун го. Так, из. Аман чоң из экен. Из таптым, из кетип атат. Изде. Истегиле, исте. Ошо көзүмө көрүнгөнсүп кетти. Исте. Мына качты. Мынайда чоң из экен. Чөөнүкү го деп элем. Исте. Оо, изип кетип атат мына. Исте. Ошо көзүмө көрүнгөнсүп кетти. Тошуна экен да келип эле карасам из бар экен. Алдыдан кетти. Бирөөсү издеп кирип кетти мынага. Бирөө монда жүрөт. Исте. Каяна кетти бирөө. Исте. Тайбас исте. Сазга сайрап атат, ылдый калып кетти экен. Исте. Тайбас. Ылдый көзү түшүп кетти экен ама. Аркада сайрап атат сагызган. Изи бар экен. Ошо жерден
Көзгө көрүнгөнсүп кетти. Кирген монча чыкпай калды го бирөөсү. Карда көрмөйт, ушу ачык болгондо зор болот эле. Тайбос. Тайбос. Кет. Айда. Кетти. Айда. Кола түштү. Айда. Ayda munda geylat. Munda. Ayda. Nereye gelip kürk etti. Oğuz. Ayda. Kola da içinde. Ayda. Ayda içinde barken. Ayda. Taybas. Ayda. İzle. Kettekiniz. Ayda. İzle. Ya. Taybas. Algır, delay. Ayağı kıykıran diye gelip hayran araya takıl. Ayda. Ya. Ayda. Kısa. İzle. Tappa alıştı. İzle açat. Yok tappa. Çoğu türüştü. Şunun içinde olsa. İzle. Yok çıktı. Kaçırıyor işte aldı lan. İzle. Taybas. Ne olsun bayrat. Kayra izle. İzle. Tavat bir olsa aç. İzle. İkinci senem geliyor. İzle. Evet, cidden Allah aşkına cidden. İzle açat. Ey maşallah izle. Kameradan görmey turak mağa birinci seri görünü açat. Yüzü ötkөн çözüldü. Ak küçüktür go bular. İzle. O joğrak çığı öyle jok bolup ketти ал. Şu bijeye girip жатат азырча. Şu мондайракка кирипчи. İzle. Ay ciyanolar. İzlegile. Kayttık. Бирок кирип кетти, мен көрдүм эле да, ылды чүп кайра мен жакка эле айтып чөө нар көздөп кирип кетти эле да. Токойн шем издеп таппашты. Нот издеди, таппады. Ошо менен кайттык, бу жерден жыйынтык болбоду. Каттал жолдордо секин түшүп алабыз. Секин кетебиз. Алдына карап. Так, буга срочно саратка так артын такалатпасам болбой калды. Алдылар кармап арты. Кармайда тылсы болуп зимнийге өтпөсөм болбойт. Айылдын керемети ушуга. Деп. Айылды мактай бергенден эч тажабайм. Секен. Өтүктү бутка басып алып кетебиз. Ой, ушуну. Так, жаным, так. Тур, муну кагып салайын. Азыр биз өткөндө бизге иш айтылат, сен өтүп кетелим. Ой, жаным. Старт да жаныбар. Старт эмнеди кой жанакы. Даярдыкта турушат го, даярдыкта. Ит деп кыйкырганда кетет. Göz tiybesin. Göz tiybesin maşallah. Sarat. Hiç siyiplerden olalım. Ay canvarım.
жаным. Sen жеңілдесең мен жеңілденем. Күн дағы ашылып кетеді. Мыналар даяр еми. Мұздақ өндір бүгінгі шығарылышта барды көріп отырмын. Бардық нәрсені көріп отырмын. Манас шар алдыңыздарда. Манас шары көргізейді сіздерге. Ой. Ештеңе көрмейді Манас шарында. Что болады. Өндір аралашқылы ұрып өтеді. Қардың қатып өтіп жүрмей қалды. Қардың қатып оқшайды. Кейбір жерінде күн бар, күн жоқ, тұман бар, тұман жоқ аралаш. Еко, шын арқытқа шығып қалды, безілдетті қойсын ішіне. Қырда тұршады. Қанет қолды ма? Онда тұрады. Погода бұзылып келеді, погода. Аралаш қап-қара болып тайғандар менен. Бұл неге түчөө менен түлкіні қола төресін дегендерге көргөзүп берем азыр. Себеп дегендер бар да. Мында қылып ешкілер төлдейді. Қудырып жүректерін алып, анча-анчасын қармап, талатып өлтіртіп тұрған жақшы. Азо нерге бір ечік туып тұр, берде екі ечік кем қалды ле. Екі өттен есен аман екен, Құдайға шүгір. Шу бүресінің егіз туыш керек еледі. Құдайдан бірақ, мен білішім ойынша, ичин қара білесің ғой, мысалы егіз екен, жалғыз екен депче. Чоталдың бүресін ошо түлкі чөп алып қойғандай. Бүресімен тұрады, Құдайға шүгір, ошонсына да шүгір. Бірақ деген жер бар. Екіншісі мына ечке бечері. Бұлам уже алаңдап қорқып қалмай қимылды бай тұрады. Нерде екі улағы бар екен таштың төбінде. Бұлар да азыр. Ой, машалла, үшеу екен. Құдай берекесін берсін. Үшеу екен, бірақ деген жері бар. Тирүү екен, жақшы мына. Үшеу тең тирүү. Ай, машалла мына. Машалла. Оны еме қайынты алып кетем, үшеуіні берекесін берсін. Біреуін шақырам еме. Ушыларды азыр мына түлкі қолаттым да біреуіне. Мына берекесін берсін мына, Құдайға шүгір. Үшеуін туып тұр, аяқта біреу дегені менен. Ой, қачпа. Үшеу, ой, бер, бол, кеттік. Кеттік жүргілі. Үш керек алып көйсем олбайды. Оны жалғыз алып кет албайым. Басыла кеттік. Ушыларды қорғаш үшін мына тайғандарды баққамда үшеу түлкіге алдыра беріп. Азыр мына мынақты бір тегереніп қалым да қолаттарды. Бар болса секин нарıyor жүректерін алатында. Кече үшерлерден қолағамына түні. Үшерден қолаған көрбей өтіп кеттім де өзім үшін үстімен өткем. Азыр Құдайға шүгір тауып алдым ешкілерді. Аллаға аманат деп. Азыр кете берелем яғы. Bir Құдайдан bir екі жүректерін алып қоям бар болса мындараңдачы. Қырдан арты кетті ат. Чө кетті, чө. Қар, ұрып атады ғой. Вай. Bir қыдыры түшейін. Түлкі мұн үстімен яқыл өтіп бітпесе жаңағы чө. Қачырған чө шақты оқшайды. Бәлі басқыр. Қар жаман ұрып кетіп өтті мұны менен. Вай. Нарқы өтіп қалышты. Көшелерде көрінбей екен. Үйді. Оша қырға рәс өтті азыр. Жанақы чөбім нерді олшы азыр. Аллар қойткелі өтіп өтпесе. Оша қырғақ мен оласам мияқтан жағады. Бәл жанақы чөбім. Істе ерлейді. Істе. Жыталғы. Так жанағыр. Істе. Ойнап жүршет қой. Екі
ойнап жүрүшөт, ойнап. Исте. Исте ошо беттен изде бергиле. Арка көзөп кайттым. Себеп деген жери бар. Bir түлкүнү көрдүм, но беттен. Нары көзү ашып кетти түлкүчү. Неден жогораак чыкты дагы, ал дагы нары көзүп кетип калды окшойт. Ойлоп атам, дальше мынакка кетпедим. Себеби деген, андан ары кетпедим. Оны эчкилерди үйгө алып барбасам болбойт. Азыр бияка чыгам деп берекелерди алдырып жүрбөйүн, убактардычы. Ошого кайра кайтып азыр ошолорду алып түшүп кетейин. Мүмкүнчүлүк болуп калса кечирээк чыгып калышым мүмкүн. Аз түлкү дагы нары кетти, шимшилеп өзү аш турган нерселер жем болуп кетпесин. Так жыян бар. Бул не тайып атат? Такалар деле жакшы болчу.